जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम जाऊँ धामराई मंदिर जहाँकि यहाँ भद्रकर धामराई मंदिर अवस्थित। तो चलतु एवं जीवा ये भिडटी हूँ 26 तारीख दिन भिडियो तो मुझे दिन यहाँ रेकर्डिंग करी व्यस्तता जो अपलोड कर पारनी तो आज अपलोड करुँची। कंडीशन तो सांपो भी अच्छी এইটা হল আমার ধামরার বজার ধামরা বজার। সাততম সার্বজনিক বৈধ বন্ধন উৎসব खाली डंगा बसा सकाळ सब डंगा बिक्री होती ना से आम जो जाऊे मंदिर को धामराई मंदिर जो से गोटे बहुत बड़ पड़िया अच्छी से पड़िया गोटे बहुत बड़ फेस्टिवल हुए जहाँकि आम से जनवरी मसरे पड़े जोटा कहती मकर संक्रांति से मकर संक्रांति बहुत बड़ बड़ भाव पूरा जाकजमक पूरा पालन करते यहाँ हूँ ये बड़ पर्व मंदिर पाखे पहुँची गलु जय माँ धामराई धामराई मंदिर को समुद्रर मुहाण पाखे आर आगे समुद्र मुहाण आर भी ये कर भी अच्छी कारण माँ प्रथम आसिक समुद्र मुहाण नागिले जाले माँ को आणिकी 1957 मसीह आणिकी गोटे चाल घर रखा जाइथिला जहाँकि मंदिर कोण अच्छी गोटे चाल घर से चाल घर भांगी गला ना तो तापर चाल घर रखिला मंदिर तैयारी आरंभ होता तो 1999 मसीह मंदिर कंप्लीट होता तापर माँ को मंदिर में स्थापित कराइला। माँ एठिकी आसिया पूर्व ना थिला पंचाली माँ रोते भौणी मान साथी तो एमाने 7 भौणी थिले 7 भागा जो आम जगार नाम अच्छी से 7 भौणी रोते 7 भौणी भितर 5 जन होती मांसाली मांस खाऊले तो ताको भितर 2 भौणी थिले पंचाली और जंजाली ये 2 भौणी 5 भौणी को पार्टी करते मांस खाଇବା जो तो 5 भौणी मिसिक कौन कले ना 2 भौणी को समुद्र ठेलीदे
ତ ପଞ୍ଚାଳି ଯିଏ ଭଉଣୀ ଯାହାର ନାଁ ଢାମରାଇ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଏ ଆସିକି ଏଠି ନାଗିଲେ ଢାମରାରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିକି ଏଠିକି ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ତ ଧାମରାଇ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଜଞ୍ଜାଳି, ତ ସିଏ ନାଗିଲେ ଯାଇକି ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଟଣା ମଙ୍ଗଳାରେ, ତ ସେଠିକା ସେମିତି ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଲା ପାଟଣା ମଙ୍ଗଳା ନାଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ରଖିଥିଲାଣି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରେ, ତ ସେ ଚାଳ ଘର ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ନନାମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଢାମରାଇ ମନ୍ଦିରରେ ନନା ପୂଜା କରନ୍ତିନି। ଏଠି କରନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ସେଇମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆସିକି। ଏଠି ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲେ ତ ସ୍ୱପ୍ନେଇଥିଲେ ନନାଙ୍କୁ କି ମୋତେ କୌଣସି ପୁରୁଷମାନେ ଛୁଇଁବେନି, ତ ସ୍ୱପ୍ନେଇଥିଲେ କି ଏଇ ଜାତିର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ପୂଜା କରିବେ। ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣକୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଯେହେତୁ କାଲି ଆମର ଡଙ୍ଗା ଭସା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଟ୍କୁ ବୋଇତ ଭାବରେ ସଜାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଏଠି ବୋଟ୍ ଚାଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବୋଟ୍। ତ ଏ ବୋଟ୍ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଆସେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଯେମିତି ଆମର ବସ୍ ଯେମିତି ଷ୍ଟପେଜ୍ ସବୁ ଥାଏ, ତ ଏମିତି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଆର ଏମିତି 4-5 ଜାଗା ଷ୍ଟପେଜ୍ କରି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ତ ଏଠି ଏବେ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ବୋଟ୍, ଏଠି ଲୋକମାନେ ବି ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ, କିଛି ସାମାନ ବି ଆସିଛି, ସାମାନ ବି କଢ଼ା ହେଉଛି। ତ ଆଗ ଷ୍ଟପେଜକୁ ବି ଯିବ ବୋଟ୍ ପୁଣି, ଆ ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପେଜ୍। ତାପରେ ବୋଟ୍ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବ ଚାନ୍ଦବାଲିକି। ଆଉ ଚାଲିଲା ବୋଟ୍, ପୁରା ଷ୍ଟେରିଂ ଅଛି ବୋଟ୍ର, ପୁରା ଉପରେ ଡ୍ରାଇଭର ବସିଛି ଚଲାଉଛି, ତଳେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବସୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଭଳିଆ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି। ଚାଲିଲା ବୋଟ୍। ତ ହଉ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେବେଳକୁ ଆସିବ?